India rama thil siam na industry le akai noi thila chenara thlak ber mai chu Bopala Union Carbide Company hovin ran nung tha na hlo an siam chuana hmuna gas leak awanga mi sang ria chuangin nun na an chan na le midang noi ni chuang an pian sual pha na chung ko sang tam takin an chet pha vek na Bopal gas tragedy tia khovelin a hrial lar tak chet na kha ani ome December ni thum sang khajakwa somria le pali zanlai ania Bopala chuan mi te chu anin chunga tui takin an mulhoma he hmuna hian khovel ram sang sanga thil siam na nei America a hmun pui nei Union Carbide Company chuan ran nung tha na hlo siam na hmun an neya heti lai hian an factory chu engemo chei that anga ya wangin an khar ria thok tu tlem te chowin anen kol ri ani an ran nung tha na hlo siam nan hian gas la tak mai Methyl icosapate an ti chu mangin ton som panga zeta tam chu barrel lian taka anda December ni thum zanlung chiat thlak tak mai zanlai dar khat vela chuan anda na tenga pressure na lutuka wangin gas chu aput ta chiam maya athok tu tlem te om ten an khar phui thei main kho chung mihring chena chuan thli in alen dar ta a mi pui ho mutui lai chu thilrim mak tak mai ron nam chum chuan ati har loma enge ani riat chian tumin pona te han tlan chuaka ma se enge ani an hreman tak lo ani reilo te a an thotha theilowa an thita top maya tam tak chu an mut muna an thinghala mithi tam berte hi naupang le tar chak vak to lo te meichia te an ni deuh ber hlomani he an thil siam na hi rail station atanga kem nga vela la a om ani awangin rail station bul nai vela mirat hei cheng ho chuan an tuana saber nge ani thil siam na hmuna gas alik ti an hriat chi a chuan mi pui ho chuan arang theiang bera khuwa chu chua san an tumta a indoor le vidisa le sihor lampan ti chuan an theiang angin an tlan cheta sup mai ani he thil thleng hi inril lok na le engma hrial lok na om lova thleng thut ani awangin mi zong an chi aya thunei tu lam te pon hlau ve miau hekle an vai chuan chulai hmun chu tlan bo san an tum vek mai ani hanin voi pui tur po anom thran chuang lova ti chuan tam tak chu an tlan chiat na konglaka chuan an tulhum pheng phung maya December ninga alo thlen me chuan mi sang khat le za aya tam an thiman der to ani zirna in te sarkar office te le sumdo na hmun zong chu an khar ta veka mishing mai ba ka ran te sawa te thlengin chu gas put hip ho shim chu an thi pheng phung mai ani ruang po in phum le in haral sen ani me ulova an thi bel zel mai boxi tin athi velo te po athen an mit te adela athen an chaw mai boka chola visramgar ground a phei chuan voi khata ruang zali somli le panga an hal hialani sarkar lai pui chuan doctor zathum rual le medical student zali rual jet atir lutna a anin dailo na sal le ani December ni somaron thlen meu chuan mi sang ni le zanga chuang te meu an thiman to a ni som aral hnu chuan sarkar chuan Bopal mun then khat chu chenjui nan ala him tok lowa chu wangin hun danga son tur ti apuang ta a hei hian mi pui ati mangang thar le ta a Bopal khua shim chu mi tam takin chua san an tum ta ni a then ke in a then to lai lirin a then motor omangang le rail ten an chua san ta sup maya an bung roken the angang nen chuan anin keng bor ta na samaya kel pui kaya kel no te lo polop lop tok la bolo chang chedeu phei chu an bor na sa hle ani ni rei lo te chungin mi sing chuang fein Bopal hi an chua san mana chuta le India rama thil thleng nge thina thleng tan ta chu thil thleng du lo mi puilungoi lo chuan kong an han zo phota atuar tu te mi mol te lekha thiam lo te an nia wangin sarkarin compensation apek vel chungchanga an mani lo buma poisa siam na lo mang anan om vele a chuta Union Carbide Company chuan cheng makta doi khat CM relief fund atana pek bak chu adang jang na dom na an pe thadu ta hau lo maya ko ta rei fe anin khin buai nuwa tun thleng hian mi khatiza tuar tu chung kwa te kha engwak tham dong lovin an zu ziral derani India ram ni miau hekle ko tin crore zathum company ten an choi turani ati chu Union Carbide lamin anapila wangin crore zan hi somnga an tla thale phota chuta a company lam chuan
kha gas leak kha misual thil ti ani accident ani lo sabotage ani ti in an le tran ve tatlat maya sarkar lamin accident ani nge ye ti an proof thei mai ta bik silova ti chuan azu zi ta der mai ani kha bopal gas put kha alim chona khan mi tam takin an tuara an thi puya ti chuan anu zela po nau piang sual le lunglam thalo te an tam pha emema kha gas khan ingang chin nge mihring in thla chhon zelna poi a khoi ti hi an la thiam fam kim tak tak lo hialani lemziak ro pui Mona Lisa hi Italian artist Leonardo da Vinci zia ania khovel huapa mingthang le hriat lo ni in he lemziak hi shelo anom lo hi lo me he lemziak painting hi mitam takin Francisco del Giocondo anupui Italian noblewoman Lisa Girardini i ani anring tlang puya kumsang kha zanga pathum atanga sangkha zanga le paruk in karvela ziani in an ngai boka amairo chu Leonardo khan kumsangkha zanga som pasari malama azia chu ni nge in alangani tun naya academy lam zirchian na atanga landan chuan kumsangkha zanga som pathum malama zia ania helem ziak nei tu hi French rama King Francis pakhatna kha ania tuna chuan French Republic kuta om toa kumsangkha zasari som kwale pasari atangin Paris Khopuya Louvre Museum a phochua ania tin Mona Lisa hi khovel painting man to ber te zingami ni in alem anziana mun chu Florence ani Renaissance art historian Giorgio Vasari Khan thua ziaka athu ziak chu Leonardo chuan lema ziaka Francisco del Giocondo tana ati ania alem zia chu Giocondo anupui Mona Lisa portrait ani chu athu ziaka Mona Lisa ti chu tun thlengin helem ziak title hi aloni ta ni Mona ti hi Italian tonga polite tong kamania om zia chu Madonna ti na nia chumit lukpui chu sap tong chuan Madam emo My Lady ti na ani ti chuan Madonna ti chu Madonna ti azia alonia akai to in Mona ti anile bokani French Revolution nuwa painting hi Louvre lama lak phei ania Mase Tuileries Palace Napoleon pindana hun revak lo chu om vele a chu kumsang khazaria somni le pakhat borvel ni in an ngaya tun main Mona Lisa painting hi khovelin amhel hriat ngai lova Mase kumsang khazaria somruk chokhan French intelligent chuan Renaissance hun laya painting nalberti in an choi moi vaka chu tatang chuan zoi in hriat aloni chota ani Franco Prussian war khan lemziak chula varatangin Brest Arsenal lama lak phei anilea Indo pui panhi na hun lain chatiu di Amboys lama lak anile boka chutatangin lokdiu abei le chatiu di Chambot lama son anilea atopa chuan Montalbana Inggris Museum da anitani annuwa son anilea Louvre lama lak phei anile thawani nisom nile pakhat oga sangkha zakwa som pakhat khan Louvre atangin rukbo aloni toa arutu chu Louvre employee Vincenzo Perugia ani apartment a kumni lai athukruwa chumi nuwa Florence Uffizi Gallery director Giovanni Poggi nena Australia Uffizi Gallery a chuan karni chuang tar chua ani bokani nili January sangkha zakwa som pali khan om na ngai Louvre la kir ania Perugia chu tanina tharukda ani bokani kumsang nile sompali khan mi maktaduai kwale noi thum lain Louvre antloa chungzinga za somria chu Mona Lisa entum anni ahlut zong hi dollar maktaduai zaruk somnga huvel ania khovela painting man to ber ani bokani